ugrožavate se sami zbog nepoštovanja zakona, zaista se ugrožavate, sve više se ugrožavate, ugrozit ćete se skroz, ali šta da radimo? I to je velika promjena. Znači, ovo je bilo upozorenje, ali krajnje dobronamjerno. Međutim, velika promjena je kompleksna. Šta je ovdje lonac istine? Sva ta moguća znanja, proročanstva, znači ni od čeg ne treba okretati glavu, ni od čeg. Kad je čovjek naučnik, ali stvarno visoko produhovljeni naučnik koji se bavi ovakvim metafizičkim, znači istraživanjima, on ne sve ništa dobaci na stranu. On u taj lonac istine mora da utrpa sve. Počev od svih mogućih zvaničnih nauka, preko svih mogućih proročanstava, religija i tako dalje. Vi znate da religije imaju svoja eskatološka učenja koja govore o krajevima sveta, šta će biti, kad će biti, zatim futurologija koja govori i procjenjuje nešto na bazi naučnih saznanja, zatim imate mnoštvo proročanstva, zatim imate astronomska kretanja koja su ciklična i evo podudarilo se da se sad neki važni astronomski ciklusi upravo završavaju u ovom vremenu. Kad sve to skrčkate u tom loncu, onda dobijate da je velika promjena ono što počinje upravo te 2012. godine. Nije ni važno da li je to sad baš decembar. Koje astronomske pojave? Pa samo da malo podsjetimo gledalce, već smo pominjali to, smo govorili o metanoji kao čudu promjene, osim onog čuvenog majanskog kalendara, koji tačno računa vreme dok 2012. i dalje ne. Ne zato što neće biti sveta, nego što se završava epoha. Ima i drugih jako interesantnih, recimo, proučavanja. Uzmimo samo, tu se čak pravi zbrka nekad kad ljudi objašnjavaju šta je, pa mešaju precisionu godinu, pa mešaju galaktičku godinu i tako dalje. 230 miliona godina sunčev sistem obilazi oko centra galaksije. U centru galaksije nalazi se crna rupa. Sunce ima masu 300.000 puta veću od planete Zemlje, a ta crna rupa ima masu 4,5 miliona puta veću od Sunca. A sva ta masa skoncentrisana je u jednu tačku čije su dimenzije nula. Je li ovo jasno? Pa nikako. Ko dan. Nikako. Ućete jasnije kad je skoncentrisano u tačku ravnu nuli. Znači nema ga, ali deluje. Šta se dešava? Varamo se ako mislimo da crna rupa samo guta, ona je prolaz u hiperprostor, u neke druge dimenzije hiperprostora. Iz nje izlazi recimo nešto što bismo možda mogli nazvati tamna energija o kojoj se toliko spekuliše, neka vrsta zračenja. Krajnje uprošćeno pričam, koliko je to zaista moguće. Sad, mi imamo, pored ove vidljive materije, pored onih milijardi zvezda koje vidimo, nazivamo ih Mlečni put, to je naša galaksija, to je mnoštvo, vidimo samo kao jednu rasutu prašinu, imamo tu i tu tamnu materiju koja nas štiti od tog zračenja iz galaktičkog centra. I u jednom trenutku naletimo neku, da kažem, rupu. Slupljenu kroz tamnu materiju, kroz svih 27.000 svetlosnih godina, ili 8, nešto kiloparseka u astronomskim merama, i u tom trenutku nas osline to, da kažem, zračenje iz nekog drugog prostor vremena i ovdje se dese neke promjene. Pa onda dolazi do poklapanja središnje ravni galaktičkog diska i ravni planetarne rotacije sunčevog sistema. Pa onda završava se precesiona godina, to je ona godina za koju osa Zemlje opiše pun krug. Pun kruga traje 25.920 godina, pa da ne pričam šta se sve dalje podudarilo, ali podudarilo se. Pa ajmo sad malo i u neke druge stvari van astronomije i zvanične nauke. Reći o proročanstvu, gomila proročanstva. Izdvojit ću samo proročanstvo jednog škotskog, zapravo irskog monaha Malaheja, ili kako se kod nas često prevodi prorok Malahije. On je tamo negdje u prvoj polovini 13. veka seo i lepo opisao sve buduće pape koje će doći na čelo katoličke crkve u po nekoliko rečenica. I dok određeni papa ne dođe, vama to ne znači ništa. Ali kad pročitate te 2-3 rečenice, vidite da je to tačno karakteristika pape koji je postavljen. Ali pazite, to je napisano, znači, polovinom 13. veka. Svakog je papu opisao i predvideo. Recimo za sada... Ajde da idemo odmah na ovo vreme. Znači, predvideo, imamo još jednog papu predviđenog, nekog Petra Rimskog, i isto kraj vremena. Nije to kraj papstva ni kraj crkve, bilo koje, pa ni katoličke, nego kraj vremena opet neke epohe, znači, ne treba tumačiti to tako. Znači da je to sad kraj nečega. Sve se to lepo podudarilo. I zašto pričamo o velikoj promjeni i šta ona obuhvata? Ona obuhvata promjenu u nama, promjenu u kosmosu, promjenu u svemu, nešto se već menja, nešto je već počelo. Sad, gdje smo mi tu? Pa zavisi od nas mnogo toga. Inače ne bi ovo imalo nikakvu svrhu. Da od nas ništa ne zavisi, ja bi samo ovo kad ste me pozvali da vam se zahvalim i da kažem nemojte se maltretiramo, ništa ne zavisi šta će nam emisija ili ne znam sajtovi ili ne znam knjige.
mogli bi se baviti nečim drugim i tekako zavisi gdje ćemo sebe da udenemo u celoj toj priči. Znači, postoje jasno objektivni razlozi zašto verujemo. Mene su čak pitali koji sam onim svojim zakonom o vremenu prognozirao veliku promjenu. I njega ima u metafizičkom zakoniku početkom 90. godina, kaže, pre veliku promjenu vreme se ubrzava, godišnja doba se sustižu, metafizičke istine se ispoljavaju sve jače, sve brže, sve se to već sad dešava i sve se više zakuktava. Sad mi kažu, kad su pričali, neki su komentarisali, kaže, pa šta je ono, lupam. Možda i zaleđao onako makar, a sad kažu, pa kako si znao? Nema veze kako sam znao, nema vremena više o tome da pričamo, gotovo je, stiže velika promjena, aj pričamo šta ćemo dalje. Kažete da kad se desi velika promjena propašće zlo. Kako ste tako sigurni da će propasti zlo i može li se to uopšte dogoditi? Razlog je prost. Samo da ne bude da sad da zaključamo, da izvodimo zaključak na osnovu premise, a da je sama premisa opet zaključak zaključka. Nema velike promjene ako u njoj ne propadne zlo. Ne možemo govoriti o onoj velikoj promjeni i samoj velikoj. Jednom se i takva promjena mora desiti. Naš svijet jeste propadljiv upravo zbog zla. Propada i ono što je dobro. Jer zamislite u svijetu punom zla kad bi sve trajalo večno. Onda bi zlo trajalo večno. Nema velike promjene ako u njoj ne propadne zlo. Osnovna odlika velike promjene je propast zla. Ono ne da će propasti, ono će sa sobom povući i sve one koji su njime obuzeti, koji ne mogu da ga se otresu. Znači, koji žive po zlu. Znači, kad pričamo o ljudima kao svesnim bićima sada, sad pričamo o ljudima, propašće mnogo toga što se eksponira u nama znanom svetu kao zlo. I ne samo u nama znanom svetu, ali mi sad ovdje sedimo čvrsto na zemlji i pričamo o tome šta mi možemo da očekujemo. Koliko god to čudno bilo. Nekima je bilo čudno i ova priča o zakon vremena, o ubrzavanju vremena i svemu što se zbija, pa sad kažu vidi. Dobro, kažem isto i za ovo. Znam da mnogi ne vjeruju. Evo već se vrte, sad osjećam lepo ispred ekrana. Evo spremaju da pristave kafu, znam. Evo nikad neće biti. Otkud taj pesimizam? Pa mi treba da verujemo u ono što je dobro. Ko ne želi da veruje da će propadne zlo, on je i sam znao. Kad smo kod toga, moramo ovim malopređašnjim razlozima zbog kojih se velika promjena desiti, moram dodati još jedan. Rekao bih mentalni. Kritična masa ljudi koji veruju da se velika promjena ili kako god oni to zvali mora dogoditi nešto važno, krupno, znači ne preko noći, ali ne ni u ne znam kojom dugom periodu. Kritična masa je ispunjena. Tako je šestruko veća od potrebne. Račun pokazuje da je dovoljno da u nešto čvrsto poveruje tek nekoliko stotina interesnika, znači ljudi iz interesnog sveta, a ljudi iz sveta smisla. Ma dosta jedan sam nekad, a kamoli njih nekolicina i gotovo. I gotovo, više tu kritična masa je ispunjena sve i da je ovo sve izmišljeno dosta. I sa majama, i sa astronomijom, i sa proročanstvom, sve i da je sve izmišljeno gotovo, na metafizičkom planu je počelo da kuva. To je onaj lonac istine. Sad će da jedemo onu čorbu u kojoj je udrobljeno sve, pa kom se svidi, kom se ne svidi, baš da vidimo ko će da povraća i za neku godinu ja bih zamolio gledalce, neka ovo dobro upamti. Biće to i na sajtu, nema veze, nek snime emisiju, neka biće neodloženo gledanje. Kategorički i odgovorno tvrdim, propašće zlo. Propašće zlo. Sad neki to ne smatrati da je propalo zlo. Malo nas plaše, postignuta je ta kritična masa, puno ljudi već priča i veruje da će se neka promjena dogoditi, ali mnogo se ljudi plaši, jer nas plaše, imamo te filmove strašne, imamo neka strašna proročanstva da će tu smak sveta, onaj baš ozbiljan, tu će da bude nešto strašno i grozno, tako nas plaše, a sad da li mislite da ta velika promjena nekog ugrožava i koga ugrožava ako ugrožava? Na planeti očito postoje ugrubo dve vrste ljudi. Ljudi interesa, ljudi smisla. Ovi potonji su daleko malobrojniji. Daleko, jasno je kako ćemo ih razlikovati. Ja mislim da ljudi interesa ne treba posebno da definišemo, ali odmah napominjem. Čovjek smisla ne znači da čovjek smisla ne vodi računa o svojim interesima. On živi u realnom smetu. On mora radi neke stvari iz interesa, ali se on na tome ne zaustavlja. Ljudi interesa su okrenuti isključivo znači nekom svom ovozemaljskom interesu koji ne mora obavezno biti materijalan. Nisu ljudi interesa oni koji samo rade za svoj interes. Oni vrlo često rade i za tuđi interes. Oni vrlo često nemaju ništa, ali ih neko obrlatio da rade za njihov interes. Ne misle svojom glavom. Ljudi smisla razmišljaju recimo o ovakvim temama kojima se baš ova emisija bavi. Da se ova emisija time ne bavi, ne bi ja ni došao. I one prve dve, a kamoli ovu treću. Iskren da budem. Znači, oni postavljaju pitanje smisla. Ne mogu da prihvate činjenicu da smo mi proizvod haosa, iako postoje teorije, recimo Prigoginova teorija
o slučajnim fluktuacijama disipativnih struktura. Kako otvoren sistem može da izrodi, evo opet, ali morao sam stvarno, evo, iz haosa kao može da se stvori red, spontano. Pa može spontano, ali nije to spontano. Znači nešto ima iza haosa. Ljudi koji tragaju za smislom su ljudi smisla, ali ne samo to. Šta je još obeležje ljudi smisla? Nema penjanja na lestvici produhovljenja, na lestvici metafizičkih stvarnosti, a vidjet ćemo posle koje smo, bez etike. Kad bi čoveku smisla neko rekao i uverio ga u to, da slobodno može da čini zlo, a da neće nositi nikakve posljedice ni na ovozemaljskoj, ni na nekoj onostranoj ravni. Kad bi ga neko uverio da nema nikakve odgovornosti, da mu je lično Bog iz njegove religije poručio da može da ubije, da može da uradi, da može šta god hoćete, razumete iz nekog razloga, čovjek smisla to neće uraditi nikad. Po cijenu da je se zaista uverio da mu tako nešto dolazi od Boga. Kaže, ubi drugog čovjeka, jer on je neverik, ne znam ko je šta je, lično Bog da mu se javi i kaže ubi, neće ubiti. Ovo može izgleda bogohulno. Ko ne veruje, neka proba malo, evo sad onima koji se sad suprotavljaju, kažu, evo ga kuli, evo, jel da, počinje da vam skuva u stomaku, jel, radi čorba. Šta mislite ako se budete još malo suprotstavili, pa šta će biti za 2-3 godine, za 3-4, kad proradi velika promjena? Preporučujem, razmislite o ovome što pričam, poručujem gledaocima dobro, ponovo iz početka, smireno, bez smirenosti nema produhovljenja, smireno razmislite, nije u pitanju ono što priča Mika Marković, u pitanju su metafizičke istine. Možete biti protiv mene, ne slagati se, ali ne možete biti protiv metafizike kao što će onaj koji je protiv fizike pasti sa drveta, trulog, brvna ili čega god već. Znači, neću raditi nikad ništa. Šta je još obeležje čovjeka smisla? Čovjek smisla ne može da shvati da fizičkom smrću umire svest i da se nikad više neće probuditi. Ajmo razmišljajte svi o tome. Evo i gledaoci i publika, recimo zaspali ste i ne sanjate ništa. I tako u večnost. Pa čekaj, ali kako ću da znam, čovjek smisla pita, kako ću ja da znam da sam umro? Ili da sam zaspao? To je siguran dokaz da njegova svest nikad neće umreti. On je već čovjek smisla. Druga je stvar sad šta će da bude posle. Znači, neće umreti. Čovjek interesa o tome, njemu je to svejedno. On se čak nada da će potone u san bez kraja i konca kad bude sve poslove ovozemaljske posvršavao i odradio, ali neće. I znači, čovjek smisla se nikad ne miri sa krajem sopstvene svesti. I kako delimo sad? I tu postoje hijerarhija. Ljudi smisla se dele na smislotragaoce, smislotvornike i duhodejstvenike. I duhodejstvenike. Ovo sve naše reči. Ne pada mi na pamet da uzimam reči iz stranih jezika, ja ovo stvaram ovdje na ovim našim prostorima i što bih ja sad uzimao tuđe, ni grčke, ni engleske, ni ne znam čije, i ovo kad se prevodi ja čak gledam da zadržim naše reči. Ali dobro, to je sad posebna priča. A kako se dele ljudi iz sveta interesa? Pa, prva kategorija su dobrodušnici. Vrlo blizu, tu negdje malte ne da preći. Dobrodušnici, a i interesa. Dobrodušnici, pazite, objasnjujem. Zatim imamo poslušne dobronamernike. Sljedeća kategorija je bagra i ona krajnja posljednja skotovi. Skotovi? Skotovi, tako je. Pa čekaj, zašto izmišljati reći kad postoji izmisleno? Ja izmislim samo tamo gdje nema. Bagra i skotovi. Bagra i skotovi. Bagri i skotovima se loše piše. Dobro. Ali da zlo bude veće. Nije ovo uvredljivo. Pazite, bagra. Bagra je isto stoji na nemačkom šljam. Šljam vodi reč od nemačke reči koja znači bljuzga, blato, slajm. Znate već šta. Bagra je verovatno povezana sa francuskom reči bagaž, što znači prtljag, ali i krš i ne znam ovo i ono. Znači svašta se tu može utrpati. Nisam ja nikom kriv što on spada u bagru. Ja tamo ne bi stavio nikog da se ja pitam. Ali se ljudi sami stavljaju. A u skotove da ne govorim. Sve vrste oportunista, znači oni koji vrebaju priliku, sve vrste mediokriteta, sve vrste konformista, sve vrste mainstream tipova, oni koji se uvek drže nečeg što je u trendu i tako dalje, spadaju u neku blažu vrstu bagre. Pa se to onda